नेपा भौगोलिक क्षेत्रफलीय दृष्टिकोन स्वेबले चिरहंगु दे खसान थन आपला जात जाति वो थिथे फैलाना वो गुखनिदु थोए दे दुनेन थगु हे वैभवपूर्ण कला संस्कृति दुगु छगु जाति ख नेवा थोए नेवादेगु सृजनाया अनुरूप छिगु नेपादे परापूर्व कालन से हे कला संस्कृति वो संस्कार पाखे तमिगु दे थका हलिन्यंक नाजा जोजलपा नेपा च्यानल नेवया जाझ नेवा मसिका स्वयासना दिपी सकल सोकुमी फाजु मेजु पिन्त दुनुग्ल निसे लस्कु सेनाचना जी अनुषा छि नेपादे धार्मिक सांस्कृतिक वो ऐतिहासिक रूपमा अति कचङ्ग्यागु देख थन परापूर्व कालन से हे थिथि थासे पवित्रगु धार्मिक स्थल त पलिस्थाई नात गुखनेदु थजागु पवित्र स्थल मध्ये काठमाडौँ महानगरपालिका दुनी अवस्थित भद्रकाली देग न छगु ख प्राचीन सम्प्रदाय रूपे स्थापित च्याचंगु थुगु पवित्र स्थल हिन्दू धर्मावलम्बी तेगु नीति छगु आस्थाया केन्द्र ख थतेहे थौया जाजो सजिमिस भक्तजन तेगु रक्षाया नीति लिच्छवी कालीन जुजु गुण कामदेव्या शासन काले शक्तिपीठ्या रूपे स्थापित भद्रकाली देवी बसपोलिया त लुमडे अजमाया नाम नमसिके फै थोय विषयले छगो रिपोर्ट निभेटे नागुदु स्याडिस
शाश्वत वज्र वज्राचार्य कामारूप कामाक्ष दैगुथासे बिजाना तान्त्रिक साधना याना भद्रकाली देवी या त कलशे सोथना नेपादुत हगु व हालिया वैष्णवी पीठे पलिस्थ यागु ख वंशावली उल्लेख सुयाजङ्गुदु थुम भगवती या त लुमरे अजिमान ध्यागुया विशेष याना हिन्दू धर्मावलम्बी तेगु आस्थाया देवी भद्रकालिया प्रस्तर मूर्ति नापनाप थन श्वेतकाली चामुण्डा रक्तकाली दक्षिणकाली व अस्तमात्रिका देवपिन बिजाका तगुदु अथेहे थनया परिसरे मेमेपी देवपिन पलिस्थै नादगुदु भद्रकालिया न्ह्यने बेता छमन खनिदु भक्तजन तेगु कल्याण याइम भद्रकालिया प्राचीन द्यछे हाल काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 22 तेबारवाले अवस्थित दु बालक्क देका तौगु थुगु द्यछे था भनेगु मु लुखा जख लोयापी सिहनिम वो लुखा फुसे कलात्मक तोरण न तया तौगुदु पश्चिमाभिमुख जुयाचुङ्गु द्यछेया निगुगु तल्ल्या काष्ठकला निर्मित सझ्यात तया दठ्विलाक सुवर्णमय तिकिछ्या छपा वो थनहे तोन छगु न तया तौगु खनेदु एपापल्ली जिनातौगु देगय छचाखेर थिथि द्यपि अंकित गु तुनासी फेका फेगन खाया तौगुदु अथेहे द्यछेया दक्षिबे च्वे लुसिया तौगु गजु न खन्के फै थोइ गजुली पता छगु न बेका तौगुदु थनहे तले निगुगु तल्लास श्री भद्रकाली श्वेतकाली चामुण्डा रक्तकाली दक्षिणकाली नापनाप अस्तमात्रिका देवपिन बिजाका तौगुदु छिसा स्यासा दिगु ख पवित्र धार्मिक स्थलीय रूपे परिचित
भद्रकाली अतिथैगु लुमरे अजमाय विषयले छगु रिपोर्ट आथासा ज्याजुले दिपाय इजी त्यंगुदु दिपालिपा हकन थै विषयया ल्याउँदनीगु रिपोर्ट जनावेगु हेजुई आथासा ज्याजुले पल्ख दिपा लिपाचित हाक्न छक ज्याजुले लस्कु सेनाजोना छिसौ सोयाजना दिगु ख ज्याझो नेवा मसिका जिमिस थौयागु ज्याजुले पवित्र धार्मिक स्थल रूपे परिचित लिच्छविकालीन देग भद्रकाली अतिथैगु लुमरे अजमाय विषयले तयार यानागु छगु रिपोर्ट नेवेचनागु ख आधासा सोयादिस थै विषय ल्याउँदनीगु रिपोर्ट अथेहे थलीमे इन्द्रदेव्या मूर्ति न खनेदु थन त्योय नित्य पूजा वार्षिक व मासिक पूजा नियमित रूपमा सञ्चालन या नीति गुथिय व्यवस्था नातगु दुसा द्य पाला तेस द्य पाकया द्य छया रेखदेख व सुरक्षा नावगुदु अथेहे लिच्छविकालीन जुजु गुण कामदेवका लक्ष्मी कामदेव पिचास चतुर्दशी अथेथैगु 5 अरे खुनो भद्रकालिया ख जात्रा यागु चलन याकुगु ख थैगु थापुदु लिपा अस्तमात्रिका देवदेविया मूर्ति तन जात्रा यागु याना हगु ख ते बातवाले विराजमान मूर्ति खते तया जात्रा याना भद्रकाली पीठे यंकीगु ख जात्रा पोचायका ते बाहले विराजमान संकता द्यया द्य पालाय थकाली बज्राचार्य जाति पाखे वेद पाठ्याना कुठ्यातेगु ग्वाली कथ द्यते त लस्कुस्याना द्य छे दुतयंकी अथेहे चिन्दिदे छक मोहनी बले भद्रकालिया 12 वर्ष जात्रा अस्तमात्रिका व्याख केनिगु ख जात्रा नाप थन ते बहाय द्यछे देश व जनताया रक्षाया हेतु दैत्य तेगु संहार्य नीति मोहनीय इले खड्ग जात्रा अथेथैगु पाय बिहावेगु चलन नदु नेवा संस्कृति दुने लागु थुगु प्रचलन प्राचीन मल्ल जुजुपिन्स न्याका थकुगु ख थाई अथेहे लुमरे अजिमाया नामन प्रसिद्धम थुम देवीय स्थापना गथेना जुलथैगु विषयले छगु जनश्रुति थथेदु उगु इले येदे वो गेलदेया दथुई नफुजुया आपाला सैनिक तेगु जान वंगु भयानक अवस्था खना तान्त्रिक गुरु शाश्वत वज्राचार्य थगु ध्यान दृष्टि स्वबले यदि थन नेपादेले भद्रकाली देवी स्थापना या तथासा बाफु शान्त जुया देशो जनताया हित जुइगु ख जुजुया त कसेली जुजु तान्त्रिक शाश्वत वज्र लिसेहे उचित सल्लाह कया उम देवीया त नेपा देवी जाके त मागु सम्पूर्ण पूजा सामग्री तयार याना
तान्त्रिक शाश्वत वज्र व मेपी सहायक तन लिस्से छोया कामारू कामच्छ थैगो थास तान्त्रिक साधना याना कलसे देव थापना याना भद्रकाली या त नेपादे बिजापुगु ख थैगो किम्मदन्ती दु थथे देव हया जमले थ्याङ्का कलश सहित सिमा खाया तल उगु सुच जुजुया त थेन कने खुनु छम किसान बुवने त वहे लपु वल वहे इले सिमा खाया त गु कलश अचानक कुतु वल अनहे छम मचा खया चंगुन किसान खन किसान मचाया त छ खयाबु छ मा बा मरुला थकान्यन तर उम मचा छुहे जवाफ म ब्योसेली किसान थगो खमुली तया मचाइ त न थ नाप वि यंकल मचा अनन्तु न्यावे कल थगो ज्या व्यस्त किसान बुंजा दिका सोबले उम मचा अनमखना उखे ठुके माला सोबले वहे मचा भद्रकालीय रूपे प्रकट जुया किसान या त दर्शन बिल देवी थ त तान्त्रिक शाश्वत वज्र थन दुत हगु वो सिमा खया थकुगु ख किसान या त कन सिमा कुतुवम भद्रकाली या त उद्धार याना थ नाप यंकुम किसान खनाले ताया देवी थ त यगु बर फने त आज्ञा जुल किसान काठमाडौँ उपत्यकाया सम्पूर्ण बासिन्दा तेगु उद्धार जुइमा थैगु वरदान फन देवी तथास्तु थया अन्तर ध्यान जुल थोख तान्त्रिक शाश्वत वज्र सिका भद्रकाली देवी पलिस्थ जुया बिजागु पीथेवना तान्त्रिक विधि वस्पोल्या आह्वान यासेली देवी प्रकट जुया दर्शन बिल थन निसेहे भद्रकाली अत्यथैगु नुमरी अजिमाया जात्रा यागु प्रचलन याकु ख थैगु थापुदु सोयाडिल पवित्र धार्मिक स्थलीय रूपे परिचित लिच्छवीकालीन देग भद्रकाली अतिथैगु लुमरी अजेमाया विषय त कया तयार नगु छबु विशेष रिपोर्ट थुगु ज्याझो नेवा मसिका छित गठताल अथेहे थुगु ज्याझो छिपिन्छ प्रत्येक बुधबार बनेशा गुताइले व रिपिट टेलिकास्ट शुक्रबार निनेश निताइले व हक्न प्रसारण सोमबार सुतेश चिताइले नेपाल च्यानल मार्फत सोयादी फै वहे कथा थुगु ज्याझो छिस नेपाल च्यानलले एप प्ले स्टोर व एप स्टोर एवना डाउनलोड एना सोयादिस नाप नाप थुगु ज्याझो छिस नेपाल च्यानल युट्युब एना सोयादी फै छुना कथया छाता सुझावे नीति सापु तयादी त इनाप्यासे थौया ज्याझोस जे अनुसार बैटेना नेपाल च्यानल निरन्तर सोयास नदिस शुभ